Silo solanasang salamat si tamu sia paranu si dupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang lata bahasa lan atu yate dia lalame kata suran talung talu angka 92 saya lako 97. Kata suran pasal talung talu angka 92 saya lako 97. Siulu dolo lata basa sia lata rangi tanan untuk kadang na puang ta masambayang. Tontong bangkan ni mak kure sumanga puang mati olo malak mi. Belan na inang manasa tang tore du kay tu dio na pak kaborok mi kama masian mi lako kami. Lan atu yate opo laki basa sia laki nanung tu kadami. Puang pena masalo tundui kan ni. Paisan ni kan ni sia arang ni kan ni. Angki tandai tu dio na patu borong na sia pamatta kan ni umpo gawilan katuanki. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Kata suran pasal 30 angka 10 pak nakua. Ma akademi tu puang matua nakua. Aku kalian raka la usolangko anna pomatana ipenamu. Ma akademi tu puang nakua. Aku kalian raka la usolangko anna pomatana ipenamu. Na di pakondi nakua dolo ya tu puang ungkamayaiki. Silo kaborok lan puang Yesus Kristus. Puang labi dolo ungkamayaina. Ma kamaya. Parruk tonga ma kamaya. Yate yanate yang memisa penanian tunen ne bang mo tapo penani solanasang. Lan bahasa Indonesia nakua melayani lebih sungguh. Siulu piran ratu atun natongan nani buang matua ungkamayai ki solanasang. Den misa to manarang bisa ngajar gen molkman usura misa sura tunakua kapalana do Trinity of the Kingdom. Batonanna Tritunggal dan kerajaan. Batulan bahasa Toraya nakua talu sang buah banang anna kadatuan. Ulendu isu rakyate nane jurgen umpo kadai kumua ya tu puang tu inang madawan kuasanna. Jadi tanya tolino sia tanya kita tu madawan kuasanta. Sangadinna inang puang ya tu madawan kuasanna. Mangka mau umpama diongan kalena na torro si sola to mase-mase. Susi misa to mak kamaya. Puang menda diarang umpanunduk to Israel unola padang pangalarang. Susi misa kaunan. Ya tu puang matua umpasan dosata. Sia kasalanna to Israel. Tempon diomai pa pong mula tau Adam solahawa. Ondong pi tonna mangka upokada itu pangalu nah lako Israel. Ya tu puang inang madawan anna mintu apa lantelino ya teh. Apa ia duka mo tu puang tontong masokan panunduk. Ondong pia anna sorongan pasake kamanamanan lako to Israel sia lako kita solanasang ki. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Lan surat madatunna dinanei umpat pisanan ni kumua. Matumba ya budanna sia tang dikembak na direken nani puang matua umpo gawi sia umpa manasa pak kaworokna sia mamasena lako kita mintu torotolino pak basantaran atu ya te umpa manasa duka itu yan nato ya tu Musa di saburan to nasua puang matua apa inang manasa kumua puang matua umbeni Musa tu kakinan pakule kabataran sia kekuasaan sia mintu to Israel sia kita duka to temo puang tang leluk ungka boroi ki sia ungka sokan niki lan mintu sulapa katuan ya teh parallu latakana sai sia takatonganan itu yan nato lan katuan ta. Amin. Tontong bang kipeta ada kumua ta subscribe ite kadan na puang matua sia tabagi lan to solata. Ure sumanga puang tontong umpasidia konya kamangan pasang.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.